Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanalakan ngaran ulun Muzaki Fikri. Ulun dari Fakultas Studi Islam, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini ulun hendak membacakan puisi bahasa Banjar. Y.S. Agus Sosino. Lawan puisinya Kayu Baimbai. Ayo bangun anakku, buah hati caraminan mata. Ari sudah landung siang, lakasi kita bakayuh kamu hara. Batimpungas ikam anakku nang beiman, bawa pangayuh bukah kajukung. Sinanang atawa si galuh nang tagancang di haluan, nang kaur mata manimba di buritan. Ayu hancapi ayun pangayuh, kaih ilung kahiga sampung, hantak pangayuh beimbay, tujuh muhara sungai, jukung balumut sagin balaju, timbun dupa kur sumangat lambung mangkurat, lilit babasal pituah raga samudra, babatis tunggal bapitulakan melangkah waton, turun baluncat bajajak di babun, pus nang di anjung nang di tambangan, jangan bakakutanan, muharam masih jauh, di sana kita malabuh sauh. Lalu badaku sambil menyapu paloh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.